namuntlha mina swi nga ni veka aka risk ni vekiwa aka risk hi swilo leswi mina matihlo ya nga riki na xipfalo ene mhani ri kaya ka mina ma twisisa loko ni kume swigevenga hi ndlela yaleyo endzhaku se ni ku ni tela hi ti-call 1 2 3 ku foneriwa van'wani va kwalaya ka mugongoma ku ya hi ta ni kuma vona va lava va swigevenga hi ta ni kuma a 17 why a 17 leyi va vulavulaka hi yo vele ku onhele ka n'wana wa munhu business yes ya hi problem ntiyiso sweswo ma swi vona se that's why ni ku vanhu social media va yi tirhisa hi ndlela ya wrong va tirhisa social media hi ndlela ya wrong me a ni zama ku kombisa hani ku ni hikwavo vanhu va le ku tirhisa ka social media hi ndlela ya wrong va onhakeriwa va khomiwa because va tirhisa social media hi ndlela ya wrong ni le ku ni vulavula na ene na xivangelo ku why ni vulavula na hani na hi antseka mbili yena wa swi tiva ku why munhu a vulavula na mina hi ndlela leyiwa mhayi va va yive wa nghena 3 times a karhi a khomenta ni ze ni tlhaveka loko mhava i nga ni lerisa swa ku mani vulavula na wena ena ni le ka panel ya wena a ku mhenkuna ni ta ku nyisa just imagine andzhaku ka loko a khomente 3 times a karhi a khomenta marito ya ku ni tlhava ni papalata 4 times a heta vulavula ku inana ni me ni ta ku nyisa loko se ni ta va ni hlamula ku mhava a ni vulavuli na wena that's why ni swi nyanyama hi ku loko ni hoste life vanhu va xinuna genge ya vafana leyi tsinini ni nga yi lavi nyana swo fana na sweswiwa mbula ntiyiso swa kwatisa nyana mpela ivi ndle xihoxo mayi va from my heart hosi ma swi vona loko mi vulavula a swi ta va swi ri kahle ku a vuya a ta kombela ku rivaleriwa ka nkuna cause naswona va vaviseki njhani vavisini mayi va moni ya n'wi fonela na yena a ta kombela ku rivaleriwa moni ya n'wi fonela sweswi ni kota ku a ta xipida a kombela ku rivaleriwa hi ku leswi a nga swi endla swi hoxeki ngopfu swi rhongo ngopfu nkulu ku boha munhu loyi mi nga vaviseki mavutana moni ya n'wi fonela ni ta tlha ni vuya ni kota ku vulavula na yena ya ma yi vona mhaka kona sorry nkuna mani se na swi twisisa ku why swi nga n'wi khomangi kahle because why nkuna like i ku fana na mina sweswi munhu a tsalatsala maharihari hi mina ka Facebook I'm the last person to complain because ni tshama ni tsala hansa hi vanhu so nkuna wa fana philani va rhandza ngopfu ku hlambela vanhu loko ku hlamberiwa voho va la ta eka victims va ta vuya hi ti-donations vambirhi ka voho va twisisa ngopfu concept ya ti-donations ku vulavula ka Facebook and then mi ta va phalela hi mali mi pfunisa gas mi nga va nyiki mali futhi loko ri phela mi nga n'wi nyiki mali ku pfunisa gas but put some respect on the name so makama wena Skim Mafenya a yi ku chingela kumbe njhani put some respect on the name Makhensa is a big name you can't just ask a legend like that okulaka actor na yena for Facebook video se so la atlela na mkhava lo wa yena atlela for Facebook monetization Vakhandle Group lowu i ntlawa lowu nga ku heleketaka evuhuseleni bya wena hi ndlela yo hlawuleka u nga ha tlhela u vuyeriwa wa ha ri kwala emisaveni swiyenge swa Vakhandle Group swi katsa leswi muganga basic laha u chayelaka hi ntsengo wo sukela ka 110 rand u kuma tende 100 wa switulu mobile toilet basic sound system tihunyi na 5000 rand muganga premium u chayela hi ntsengo wo sukela ka 130 leyi ku nyikaka 10000 rand muganga super premium ya ku nyika 15000 rand yi tlhela ku nyika vanhu va ntlhanu vo pfuna loko u joyina hi mali yo sukela ka 150 rand ntsena muganga cash only benefit u joyina hi mali yo sukela ka 110 rand loko u ri xirho u nga engetela 50 rand ntsena u joyina muganga unveiling benefit vuxokoxoko byi le ka 064 755 5674 kasi eka website hi vakhandlegroup.co.za rhumela rungula eka info@vakhandlegroup.co.za Vakhandle Group we are family a hi vulavuleni hi nyimpi ya mina na nkuna wa vuhlamberi hi mehe ni tivaka yona laha nga sukela kona ndla swa ku helile kwini ni swi tivi so ya a hi vulavuleni hi Suli Makama a rejecta offer ya Skim Mafenya hi leswi ni lavaka hi vulavula hi swona sweswo so loko mi lava ku joyina Vakhandle Group ma hi vona ni mbale na xikipa xa kona xi sasekile like hey and yeah you want to know how it operates and how you can also participate to make money through it ningomka 0765661277 ningomlwa ku endlela swa ti-company registrations or e-filing returns or tax anything related to that talk to me
ni ta mi pfuna swilo swo fana na sweswo Jaime tu mai bava jaha ro kula hi mpatswa tanuna swi tivi hi mane mi amukelaka the channel that matters ako hambo kwata yeyi wa lava a wu lavi i ta ku yeah, my name is Amukelaka, the only channel that matters to watch. So Scheme Mafenya, if we're gonna post a whole list of people lava atsakela ku acta na vona. So n'wana lava a va postini i Soni Makamu, so i byela ku ni lava ku acta na mani ni kombela mi n'wi mention laha ma vo. So I went there to comment. I screen grabbed that thing. I never would share, but I'm like, let me screen grab it because with screen grab, you're able to generate content through your own things. So you get people watching a kahle forward. Like it pushes more than logo sharing share. Logo sharing doesn't get really much of attention like it is when you posted it yourself. So I posted it that thing. And then Solmakam responded to the original post, Scheme Mafenya, because of course he was getting a lot of mentions from that platform. So Shakusunguna, Iman Scheme Mafenya, Emun Adibanya a comedian Ngomafenya, loko languta maendlelo ya Scheme Mafenya, you agree with me. Na yena kwala nga kona nga mana kwata or whatever the case may be. So I'm not scared to speak my opinion. You are my favorite. When is my opinion is my opinion. If you're not satisfied with it, go to hell. So Scheme Mafenya, you all agree with me that he's a truly copycat of Scheme Noah. Check his old videos, how he used to do those things, like he used to copy like everything Scheme Noah. That's how I got irritated with him from the beginning. Yeah, I started liking him now because I could see him appearing most in my FYP with Gondor and stuff. So Nabitra and Warwana Luzuru Scheme Mafenya Aromakwalaga Scheme No. So he's more inspired by Scheme No. So and he once said it would you would want to work with such a person. Mar I think Angai team in he doesn't know his place. You know, for you to just wake up in the morning and then you get motivated by Facebook monetization. Like we see a lot of Facebook hustlers, like all of us get money from Facebook, and then you think you're an actor. No, man, doesn't operate like that. Like most of these people that you see them acting on Facebook, it's because Facebook is easy to make money for no reason. That's why most all of them they can try. With YouTube, it's a totally different platform. They are not growing there. They can't survive there because they can't maintain their brand. But one thing I wish to say to them, if it's your passion, do it. Let the money be a bonus to it. Because if the money is the motivation behind everything, I'm telling you now, the day Facebook switches off the tap, like YouTube used to pay a lot of money than it is now. It is still paying more than all your platforms. Like now, I'm telling you. Like with a video, 10,000 views, you can literally, if the video is 70 minutes long and you have like 4,000 views, you can literally make 130. Like if your watch time is average about 8 minutes, you can 130 rand from one video. If the video is like long enough, it's like around 16 minutes, you can make good money there. So YouTube pays more than Facebook and many of these online platforms. So that's why I call them Facebook hustlers, most of them. Like you can group them from Mana Pushia, from Gondoro, SBX, Scheme Noah, Zilo, Tangusulakwan. Like you see Sele Samantha Makamu,
They found that you can make money through generating content, very useless content that no one can buy. So imagine if Solemagam was to agree, let's be honest guys, imagine if he agrees to do acting content. This thing can be done by Chavi. He has never acted on TV, it's fine. But imagine if someone was acting on TV, go to that level for Facebook sense, and then go do content that is vertically like this for Facebook. Put some respect on the guy. It's not because I love him, but it's just my opinion. Maybe it's altered by the fact that I love him, but just put the respect. Imagine, can you think Fuman Shudwani can come down there and then go do those things? So, it can be done by NEC because NEC will at Facebook monetization. He realizes you can make little sense here. And let me remind NEC. He once told me that Facebook Reels pay more than YouTube. That's not true, okay? That's not true. So Skim Noah, you can try those things of Ringeta Cynthia Mafenya, Gavaza, all of those influencers. But put some respect on the name so the Makam Skili when I Skim Mafenya. Put some respect on the name. Mackenzie is a big name. You can't just ask a legend like that for Facebook video. Say so for Facebook monetization. Let's respect Soul, guys. Let's respect him. Now I vulavula ni mhaka ya Nkuna and Nkuna loko o bayiza ni ta n'wi ba sweswo ni nge jiki loko o bayiza ni ta n'wi trapa sweswo ni nge jiki sweswo. Vanhu vo tala video leyi mi yi vonaka ya Nkuna a hi yona ya ntiyiso leyi a rilaka ka yona. Leyi a rilaka ka yona a yi rekhodiwa mara someone recorded it and sent it to me. So actually loyi a nga n'wi record loyi a nga ni fonela a nga kota ku ni fonela ku ni ya kombeta rivala. So this is what happens. Ni kuma Nkuna i live i vulavula swilo swa kahle ku vanhu tikhomeni ngani tsameni ayi ni fika ni nghena ni comment no n'we mi rhuketela vanhu Nkuna what every time mi kuma chance mara sweswi ni busy no encourage vanhu ku vanhu va fanele va hanya kahle bla 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 bla. Ma yi twisisa? Mina ivi Nkuna yi ku me ni nyangatsiwa hi sweswi a ni la ku nyangatsiwa mina a ni la ku nyangatsiwa and then swi na ku vhengavhenga kwala ni ku ni ta ku ba me ni ta ku ba mina na nkarhi wa ku tlanga na vakhalabye me ni ta mi ba. So mara a no ti huhela loko ni ku ni ta yi trap a no ti huhela hi loko se swi na ku bhekula yi kwata yi buluka ivi ene loko se yi sa yi kwata laha ku na n'wana wa munghana wa mina va ri mapapa wa infonela yi bula hi letiya ta vutomi bya hina. Se ni sukile laha ka live i sala buluka rila tlha humesa mihloti na vuya mfuthi loko se ni vona a ni fambile ku humelele yini and then ni famba futhi president yi ni fonela yin'wana ya tinqambi ta mina ku me vufebu me ni tekele papa we mani u nga ta kota mina daba ra wanuna va vulafange a xifevi xa ya. So I calls me gogo ni kombela mi vuya ka live Nkuna yi twe ku vava ngopfu na vuya ka live Nkuna na fika na hlamusela ku Nkuna me ni ri sorry ka leswi ni nga mi endlela swona a ni nga swi tivi a ni ku no huwa hi ku me ni mi tiva hi vuhlamberi a ni ku ni ringeta ku n'wi tlhongonyeta ku hi ta kota ku kuma vuhlamberi on a Tuesday morning ma hi vona genge ya ku fana na hina ya ku va unemployed loko u kuma vuhlamberi ho tsaka swa ku taniya ma hi vona swi va tani Nkuna ingaku ya swi twisisa na so ku ya nghena mfana luya ku hola 6,000 na ku va na loan ya 3,000 na ku loko sa holini sala na 3,000 va ri Bernard Nhlungwane ex ya Gavaza ma vo. So hi loko Bernard a fika laha Bernard a ku no a nga ku sa yi swi twisisini apology ya mina a ku no mhayi vava a nga ti kombisi ku kombela rivalelo mhayi vava i vule leswaku n'we loko se mi twa ku va mi nga fiti ku mirila njhani a ni byele Nkuna ku Nkuna mi nga talatala ku rilarila ka ti-live swa pfulela vanhu va screen record that moment mi ri ku rileni loko va ni screen record that moment n'we mi ri ku rileni ku ya trend va ku yo Nkuna ya rilisiwa hi mhayi vava va nga swi ku a ni lo mi johela ma swi vona. Se ivi loko se yi vuya Bernard yi ku phela hina laha swo mi kwatile loko se mi rila hi koho ntsutsu lowuya wa n'wina like ku vila loko ku humaka mi ta kota ku ta ni hlambela ma vo se ni swa ku Bernard a yi nga ri ku lweni a yi laha Nkuna ku a ni rhuketela ene
Many say mina Bennett ayina ushaka vele. We don't have a relationship with Bennett. Like only like you see with Gavaz, I do have like some form of a relationship that I can text and say, hey, sure Gavaz, what's up? I can't do that with thingy. Ni vulavula hi munhu loyi hi nga ri ki vanghana. Munghana wa mina Timothy a ri one ka genge leyi hinkwayo. So yivila futhi ukunyanya kuyangikhomisa rivala leti a yi kombela ka va nawu phala mehe lo nsukela i lo nghena ka live ya mina no mara ni nghena ka live ya yona live ya yena yo a yi lo joyina a hi live ya yona phela swi fana ku loko ni nghenela kaya u fika u ni rhukatela ku na vanhu lava va lavaka ku ni ba va lava va te va ta ni kuma 17 kumbe hi wun'wani wa vona swigevenga leswi mhaka leyi le va nawini mehe ni nghena ku macimba ya nawu ni va ni pfale nkondzo ni va ni pfale nkondzo yi hela ni nga ha endleki nchumu ni va yi chayile because why like i ku fana na mina sweswi munhu a tsalatsala maharihari hi mina ka Facebook I'm the last person to complain because ni tshama ni tsala hansa hi vanhu so nkuna wa fana Philani va rhandza ngopfu ku hlambela vanhu loko ku hlamberiwa voho va la ta eka victims se va ta vuya hi ti-donations vambirhi ka vona va twisisa ngopfu concept ya ti-donations ku va lava ka Facebook and then mi ta va phalela hi mali u pfunisa gas mi nga va nyiki mali futhi loko ku ri Philani mi nga n'wi nyiki mali ku pfunisa gas and the fact ya ku Philani a rhambiwe le xikolweni a rhambiwa ku ya motivate vana va vanhu n'wina vatswari hi kombela mi nakekela vana valava i mani un'wana wa ku ya motivate hi munhu wa ku fana na Maphili. Take my character as it is and then you say Maiva go motivate the kids. Was sweswo. Let us respect the environment. Ma grade 12 ma nge pfuki na siku na rin'we ma motivate hi Maphili. Vanhu lava a hi lavi munhu luya u na swi ni tsandzeni swa xikolo I've made it without hi lava munhu wa ku ma ni vona mehe mi Maphili swi ni tsandzeni swa xikolo DJ leswi swa xikolo swi nga ni tsandza se sweswi ma ni vona ku ni njhani se mi nga fambi route i nge fika vula swona you can do it you see I didn't do it in school I fought hard xin'wana xi biza ku ni mangela xikolo xi va xi va motivated by munhu wa ku fana na loyi xi lava ku tshika xikolo a yi twisisini mara leswaku mina na hamba a ni huma na tirapa loko munhu a ni delela na ba ene swi nga yi mhaka ku na mina a ni deleli hambi ni delela mara loko ni delela na ba i mhayi vava i jaha ro kula hi batha tani u na xi tivi wa lava wu lavi i ta ku bo ni phalezi tenge njhani